Obekaya enche bia na program ka kire say concerning the beef between Dinah Samoa and Papa Spadun Kyei Philadelphia for no. Kwadwo Nkansah lewen Edna number 2 and number 2 mo no. Obe blast MPP for no. Asa blast Dr. Kwaku Oten. What I say? Emma Philadelphia bofo. Adom Kyei aso be blast MPP for no. E ga dance ensem no. Afia Schwar nigga and Captain Kwadwo Smart omu asemka. Me wan kire mu. No akire wadwen amame. Ewo comment section. Aha Penyah block media. Mess was any demo. Obe like video no other one. Subscribe button. So na the key notification icon for latest updates. Na chire wadwen dia mama. Ewo comment section. Mess was no one share video mo first. Enya bi ahwe. 80 for year nie. Ana Dinah Samoa. Any Papa Steve Adom Kyei ago beef. As the beef na back and forth. Ni nyina start abra. Papa Steve Adom Kyei can say in the next conference we come no. Ye for no ni phone. Enya nyina ma Yesu Kristo. Ho no. Ana Dinah Samoa so ne papa edwini bomo enyeye edin so pe kan bie papa be so jo kese na ni monyam edi papa ya antichrist papa kwatu ton so bolo eni ade wa na so ndem je se wo hedam quote bible masem fa enfam preachi je se da bia so kanyansa se bi ase Dinah Samoa so da bi enne hohom fa wo de papa ni bi to bible no wa enne ne mfa eti papa ya antichrist ana be ka so bo mi akọ papa no jera so ndem election ni mu Emma no actually bomb ya report ni nyina di motintimai ana Dinah Samoa eti papa antichrist enam so Emma Kwadwo Nkansah lewen so no ebe bo na Kyei Dinah Samoa Emma bi ko ka MP before papa Spadun Kyei na Nkansah as ever reply Dinah Samoa Emma so ebi ko fa MP before say oh MP before ya hwe ha ama Dinah Samoa edna no abese ono no ho na onimu se ono papa Adom Kyei dua no okura population aye say odi agora ni dom nyina no ntoma Nasa for when you now to my MPP in 2028. I was quite out was say 2028 no or no Papa Steve Adom Kyei or prophesy election or be Hong Kong. The commission you say you got 20 MPP. What I say? You got 20 MP boss or my a glimpse of it or my clue, a gist of it. You got 20 MPP. Never done the same when I could Nkansah never can, you know. Any the F00L media and so any other I don't know. What I say? Emu ana Afia Schwar nigga. Ane Yebra Penyah Captain Kwadwo Smart and some of the TikTokers are clashing with Kwadwo Nkansah himself. And Papa Stephen Adom Kyei and when is someone omo ekeka. Film na monko. Kwadwo Nkansah no win. Emfa camera me bo NPP fooding. Me dinya me disro. Because unya be bo NPP fooding a na wo invite me any abronye. Edi abantokwa nim. Misramu Madaroma. Mwana musumbanum sobolo a eyemu sobolo eyemu kidney me am tuwe me nka ho ba mo ya na mo be freme na me deputy jollof be ka ho na abronye be ka ho a to kwa be jemonsem Madaroma baby amu gina aye estate mu ntokwa Madaroma Dinah Samoa onye Jona Jekunkofo onye kofo ba onye dubo ahen onye eyi me papa liu mahama ba onye ba umienua ba Madaroma time amokoye poster se ma mi newu no na NPP for mpanyimfo na nka mo be poster se ma mi newu no na nka mo betim dia to mpanyimfo anim na akoto twede kane okoto twede kane ni ye chew ni ye dufu a mesraw me na me kan to kwa na mfa me ho obi da na sika no so be wi so bolo a me modanti be mtipaye baby obi so be kwa kosom ni nyankopon mfa me ho de fa me ho ani se wo Kwadwo Nkansah wo kum nipa na woni na mo fiye de fa me ho ani se wo akɔrensa ede ka kokum nipa na ani na mo free na be wa de se wo de wano ba NPP so mu moving to kwane ba NPP dia enye ni mo biem se mu moving to kwane de ba NPP dia enye na maye de na mo biem eno de ni ebe ye who is who na se Dinah Samoa nko na mu ntimi ne dia ya Madaroma mamu mfreme masa asemi na me die me che Dinah
Dinah is just a fraction. Or a 1/100 of me. Madaroma. Munya mohona monko. Mame patanto kwano. Mame kebia mobia. Mame patanto kwa mame kebia mobia. I want be before. Yet to opposition ye ni abede. Ye ni abede. Ye dream. A dream. A ma kotre korini meko. Nanya wadwene sa ponchireni. Ye beti mu free. E dia sembeba. Obi ko. Naso ka na obekwa kokebia. Uwi enkofre obi o. Kwadwo Nkansah no wen me mo asori asem enfa me ho. Entokwa mo ne Dinah Samuel Queen. Dinah Samuel fa Bible. No ne mo kun Leviticus, Corinthians, Exodus, why. Emu bi eni ho a NPP manifesto wo. Oh, no wen ekuo na wo mu no. Ekuo no. Asori ne yekuo. Sa na me sumi ko na mo me friend NPP. Ena NPP na mi wo mu no. Dinah Samuel, Evangelist Dinah Samuel. Mami no. Enyo no na general secretary e the JFK. NPP na mi afia mi wo mu no. Ye youth one your friend na bi. Wodi. Dinah Samuel wonya Samie wuku. Onye Samira Bawumia. Wadarumo. Dinah Samuel onka council of elders ho. Onka NEC members ho. Onye chairman. Ewo region bi. Madaroma. Smako kamonto kwa munhwem na monko. Kwadwo Nkansah lo wen. Emfa camera mebo NPP fooding. Me dinya me disro. Because unya bebo NPP fooding a na wo invite me any abronye. Edi abantokwa nim. Mesramu Madaroma. Mwana musumbanum sobolo a eye musobolo eye mu kidney me am tuwe me nka ho ba mo ya na mo be freme na me deputy jollof be ka ho na abronye be ka ho a to kwa beje monsem Madaroma baby amugina aye estate mu ntokwa Madaroma se ya me no kasai so wo be kwa Adom Kyei asori so Adan no mo ne nam microphone sori say obi akaseti ya won kasati Adom Kyei me amenu Kwadwo hunamani di Adom Kyei ye pani che me ba sunsum me ye pani che no onim opa o che na busa no say that therefore akoma so nene ye ya Adom Kyei wo hunam fam o ye pani che me ba sunsum ono anim se me ye pani che no you law ye nyen sign no na ye ti aso dem ye to so bolo say Yesu moja Nanya possible. Na baya bia menim ne maame oyare owu no mu bi pinro o se menum Yesu moja ye no ne hin Nanya possible. na mere na owo ne bade kura no ne bade moja no no bi Nanya possible. me maka so me ye Ghana man Penyah san kwase asem we enkoso obi en ho betu ato oye wasoro dem if I were the president of this country I'm being sincere and ebesin so na be bo wonsam bang 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 sa we are suffer na to Yesu moja wasoro we betu tax bang 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 cause we have business we Yesu moja o prepare we fie di be gira sori dem na wo se wo ton a business na wo ye no Nanya possible. because edwadie Yesu kwa sori dem ho a wo se wo di dwa wo ho no otweaba nene ye ya adwe papa And that is also of great importance. ye de asori essay on my konkron Ghana Nanya possible. eti na wan ko all night ye bu se wonye konkron mbwa kwese na duru ye asori dem na se ye hu a ye bu se wo ye dwamanfo to da ya asori ye ba ye obebia asori ye adwuma kosi nti asori dem ye no esi wiem adan asori dem ye si asase so adan
It is a one thing that me say. Now when we say the mobro who no dom no don ntia se ne hweso pa ne kuta yen. Ekuta yen wa hen asase so. Nyame tremu po ne bambo no ekuta yen. Ti wo boss ampai na ekuta wo hen, when kuta wo wiem okuta wo asase so. Abusie. Me say NDC ni MPP. Won't mean fight Galapse. At all. And near my bet me tell say bet say Mahama memo way bet me fight Galapse number 1 attorney general. On fam Marano. Enko parliament say Bia Dominica Yeni. Nana me chairman of the subsidiary legislation committee of parliament. Me am kofa by. Sam Marano so opposition. Na ye chairman of that committee. It is say I no say MPP ni and a opposition person or the committee do so. Me say sabai we say why ready pass up person fighting Galamsey ya. Galamsey na ye kan be na ye kan wasem. Enye he e kwa ni nsuo mwa. Our forest, our water. FW fawo. F ni ye fa, W ni ye wo, fawo. Forest and water. And the Dominica Yeni court ma parliament kanji two musa. Hey, yen to Galamsey wo kwa him. Saying this by way led by my own John Dramani Mahama. If they are ready to fight Galamsey, they should repeal that law. That's number 1. I am waiting to see when. Na ya man see about Galamsey dum. Na see anyone dey de wo ye bebo, but don't me fight Galamsey. Hold on. Hey. Kwadwo Nkansah win. Kwadwo Nkansah win. Kwadwo Nkansah. Please, you have a missed call from Afia Schwar. Afia Schwar. She said Kwadwo Nkansah win. Na missed call we di abusia. Mintimi fama no nka o. Umi nyina yenko hwe why? Kwadwo Nkansah, o si den wa ko ani mu abrabo mu chen. Wo yare won. Wa bodamo. Wo refi se na anu ya na me no wo. Me do call me boyfriend on ma ko sire scam. Wo refi on. O kai Christian. O kai se me do call me boyfriend ho tema ko sire scam. O kai se me do ko kofi aba ho ko sire de wo bedi. Wa ko ani mo hen. Hwe na kwase ya. Because ye ton so bolo this kind man tell so we ye bu ehiafo. Ye bu ayarefo. Ye bu omo a ade ato mani e ton so bolo this kind man so one fa gyimii ni wani pepe said the aponchire ne ye kura ne to afo ankope ba bia nta ba sorry kwasi ani mu so wakọ ma comment ni mu chair ye bu sa na waje ne ye bu wo chair me ye hwehwe kwasi afọ dia na abedi kai wo wakọ wani mo bia ntimi ntwe odi because na ti abroche ko school wo ntimi ntwe odi nti wakọ wani wa boredom kwasi ya manko sire aduane am wani manko sire scam ankora dia sa wo manfo anko ba bia mo anko sire scam didia enkasema kenkabe me ya pa ene kwasi ya fa anto ansuo nya mafasa bosom na mosom no fa bo hudua sa wo me fa anko kofi abanfie enko sire ska sa wo na wo mfafo ne mfeme paacho efia paacho tu nya pani bi mo na sa me Kwadwo Nkansah le win. He say le win say yenya no ye billionaire okrowe mu. Le win say yenya no wosika. To timi so life be di atem all because of your papa Stephen Adom Kyei. Le win yanka nkwa akire na anu ya na okọ Reverend Obofo asori ye hu na Reverend Obofo faw 31st night uni Christian na wuni muni biga kwesimo Reverend Obofo tama na asori ni gina mu le win ye hu o Reverend Obofo satam kra na usan ko ntokwa Reverend Obofo ene le win say yenya no because okọ Philadelphia sorry temi yanka ye papa enka ye papa Adom Kyei asem yate foforo bi besan yiniti apie omo besan de omo ho yo asanko makasa mekai ye papa ye mami Afia Schwar emfi obi awai no mu nim ye omo ye na wo Kwadwo Nkansah ni musuo be na wo bone za musuo be na wo prama ho za
wo wutimi nsanya vim egadan vim eka che dan na samase ne ho nyefe he na wo le we ne ne wo se ye careful because nipa nya careful ye tete asa na nwe efi nwuram aba be ka che nipa ho nyefe le we enne wo ye nyina ye with the same category wo ko catch obi se na ho nyefe wo le we enne wo se nipa ye careful because ana ye tete oda kusa na mwa nwe efi zoo aba be ka che nipa se na ho nyefe because Kwadwo Nkansah le we so be dia mo fe be siri obi a with me jinami lom e from top to down esenya vim e kwesiri obi se na ho nyefe dia ene we say ye careful because nwe ebetimi afri muram aba be siri nipa se na ho nyefe le wen category ye nyina ye the same scale when ya ho kwesiri obi hwedam na woni me lo ofie mo de wan kase wadi obi atem me say before esawia mama ya say before tibani mama wan film anoma twire nsin chen MPP become sinai mama kwani Kwadwo Nkansah Lorraine ye ka asem na kire wo said mo ne dan na samoa ye mama dan na samoa na nya asema MPP film say kuma wood for agenda phone na mo sese no sa 2023 2024 no sa agenda phone no ye makwan yo say no bi na wayo sinso start no it means say agenda na ma sese ti MPP mo so ma sema ma mo fa MPP so kra Kwadwo Nkansah Lorraine wa so asema e fa MPP so kra yo Kwadwo Nkansah Lorraine bossu eno mebu ha na mbese be dem platform we kwa be di sa nkomo no ba me hu no ma bi sa na makoma ye me ya hwo woni obi nya asem na wo ka che osofo a sofo be ka che o se Bible ne say Exodus 14:14 munye kom na wade be komoko amam nene die obi ne sofo anya asem a mum nsole ma na mo kon sofo ko ama no sana Bible ne kan ne say eju ba bi a mo de Bible no to nchen ye de mo pa na ase de sofo na men kan say nya anim so won ne ba awade a o ka se che awade eti o sra Adom afi awade wo aso ne ma no obi ni nya asem a mo aso ne ma na mudi nyese like asena mo kan kura mo kan boko so na say atemdie kese tu ni pawo sana Bible ne kan na me Kwadwo Nkansah Lorraine kwa de na ma verse no Kwadwo Nkansah Lorraine bossu uye public figure upon ledia na omaka se na Kwadwo Nkansah ko school ni ade ni those days no masa ni nya ni bre wo achievement awo Ghana ase no baby a ofiri ni baby a duru no Duah ko school kura o ye professor kura no oni sa achievement ni bi ba na kura na Ghana form pen kantia hwe na nseyam onko ani nipa star okwache otumfo a ekọ viral ya santini kura ni dia na agi no obi ani agi wo ho na Kwadwo Nkansah Lorraine odo se okọ sa aso no ye osofo na sofo ni obi anya asem akodwo ebi a wo wunya asem a ode kọ sofo nanim e ma sofo no etumfo ka asem kire wo no umo masa asan sofo e kon sofo kon ama no Yesu obewuji enkwa no ede na wan fam de na yan kan kire no mo nsa na nkase mu koso ne hwe enso ye dey we yi bo mo nsa mana na odi mo nsa matem se die ntine Nyankopon be se o hyema ni mo nyam se na wo bo nsam wo be se wo sey no de na mo ye nyame som no masa ni kure bi wo ma mo kan kire you na de bete se first ne ye na nanom gu nsa e de fe twedi ampo Nyankopon e de som no no mo me yanko ye dada mu mo ba ya mo si ni nyina ye bone be ne chiezi bone be ane chiezi the man so no na mo nyame som aye de se ase ekuo bi ye wo kan mo se ma ye nka Kwadwo Nkansah Lorraine hwe wa hye suban bi ase na che se suban no suban tantan eye gyimii suban eye sabi kwasia ena ebi evusa krowe mu woni pa mebre akon o media ni mu wo movie industry ni mu wo music mu patapa na nakon wa onyonko zak wo nakon kwakumanu wo nakon na anu wo silumba asem wakuntakwa wo ho
o movie wo de ka ko ba akola ku no wakontokwa wo ho se enema time ebri Kwadwo kuma wudi o kasa mpese obeka bi nene agu Krom ha saying Kwadwo say ye ka actor me e pena sempa ayewa me hwe kuma old movie as Kwadwo Nkansah enimu a movie no enya me fe o ye ma ne ye fe en na onimu ye as Kwadwo tia me kan kire wo gyimii dodo lewen wo gyimii na ese etian efi se me si so enema miensa ana sabi misuro na meteso ana ya meya metese yesi wei sikani wei wewu a na ya meya sikani wu a ya meya afei so sikani ehia no a aya meya se obi anya sika na ehia no etoso miensa se oba ne ho ofe wanya kunu ansa anwoba sane ma miensa wi ha me pa Kwadwo yi ba bia Nyankopon du wadru oba movie industry na wona ho utiri ho nsa ho wedie seda nchema yeyi na afiri afro abatu awiem enne wapo osin apo utimi de fork and knife edidi enne udi nkofo aduane ibi taye wo se wo ne wa Kwadwo undruye hweye pa na menka se mo nkyerɛw wo se bian wo se Dr. Kwadwo ene ni media group na Nkansah no mama me da na samoa kwan betena ni radio ni TV so kansem fa sofo Adom Kyei Duah ho a wo Kwadwo Nkansah mo so be form gang akasatia Dr. Kwadwo Kwadwo heye na wajimi sa kasa wi a wo kan ye no kyese wajimi pa na ni munyansa onye badwenba Kwadwo ontoma minni ontoma menhye nanso mebusawo babeka sa NDC political game na episode nwurawura mu no fa nwuram kwampa so sofo Adom Kyei Duah ene dana samoa anya kama menka mentem ho ase wo kyera me kyera wase wo kyera me kyere mu sabi enya de pa se dana samoa ne sofo panin den be yia no nanso omoye we aka bi Samuse musum Nyankopon de a Kwadwo Peter twese kan etwa obi aso Yosi ka kire ne se onfa se kan nye den hye honom adenti na momfa sa asem no ema mu Nyankopon amosom no hweye wudi dana samwatem eto dana samwa ho na Ghana ma mu ye nyaatwom de munima ne nsehunu de mu bi de munima ne nsehunu ano ya ye oba bi die muso gene le win be mani sa prinkin sima le win dem ho fasen no timituma dinatem na nim sa prinkin sima ka kire oba ma me dana samwa se sabi se dana samwa krampa fom kra Kwadwo ma oba yemfa oba nyina bedwam se wo ompempenso ba bia wo Ghana ha se wugina movie industry ni mu the level of your stardom no emetna social media so eni obatem wajimi Kwadwo Nkansah hweye na se wan hweye a ofidie be ye jawadwo na krom ha sei wa na obeye asere wo ho jajimi no na bra bonte be pa achew be pa Dr. Kwadwo achew kaje se papa dem kan na adwobrɛw abufuo ne yanam de kan ye dana samoa maame dem kan ye no yo ba manka ne yie fa chemi wate wajimi dodo Ubeta chele wadwen ama me. Ewo comment section. Aha Penyah Block Media.